Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Mastuwatakicha gulumpuri masalataka mastuwatakicha gulumpuri eki kuttawga masaleke rajyagoi zaman vewa bay. Deha sadavana harum fashigen ting hardugo terega aniyawirko magumatiga nawavis mihum mara. Eta bayakan hamada de zakham kolli rajyake amantanake hiwa famiyoin hiyumaki wahumakkam hadali. Ehnamas dehas asharavana harum fashigen vetuwedi fassaharu terega MDP ge verikam mi maalege bimuga evidalwafada geengu hamulu juhun take nuwan hinga rabrashuga kamen hingafinama ekama gulumhuri parayattan hayyaru kurawi jinayaduluge nizam emimgu macchangebe hinge mikamun alormenna ingendani maswatagacha gulumhuri kuttaka ehenihen kuruma mikankam binawaka miyonnani kura minwaru binawasa miyonnani eragga onna sarkaragge maccha miharu dihamaswi mi sarkaru eki gaanunu taka kulli taka gennangule godati islawto sobun faha kurawigendani divi rajyege mi nizami hingumuga control sarkaragge legengule mi khassa gaanunu to sobun gennangule badaluteki midaniwalan eha muhimmu sarkara mi gaanunu takanulla mi khassa gaanunu takanulla dawle nuhinge worga badaltaketto eyes ogade suala nirege hawru beruga mi mawduga machan alumennaki wahaka dakkadan bayruwada anwani MDP ge gaanuni committee ge member Ahmad Maruf mi party ge maswatakecha behe committee ge maswatakecha gulumhuri masalata dirasa ko farwadinuma mikankam balhatta committee ge mugarrir Muhammad Sobri timbe debe fono desma hoba engeto peno feshumuge gotum hingo badalama devrajjega maswatakitege masaleke mi borufe masale abadus aharwan mi ulani mi hapni sarukara ebetto mi maswatakitege masala hallu kurumuga sarukarun evs rangolo fioltake mi hatana ngala evs harudana intizamage dashum kantattake kurawi fawakama faha kurawi february assalamu alaikum ni miharti faha kurawi begota mi muni rajyege swarabodu masale mastwatakitege masale mikam mehen wangin hindu mi sarukarun mastwatakitege masala halu kurumge siyasate bes plane bes ngolu watan lofene mihatana dem ane mi waraboditi mi adabu kande eluma mastwatakiccha gena ane gaanuna gena badalges alumun nevuni ni waraboditi adabutake kande elwa ei duniyage bestanega ane ebota adi kamyab kamayko ni punitive approach ei mihatana kamyab kamayki hingifen operation alwon bembes ane mi jalutak gina kokgen haruka yadabudigen arwalage masek kurang ane mi mastwatakitege masa hallu kurang ulefim ekamako ege natija rangalenno den farwam ge nizamen ehem no hinga prevention ge kamen no hinga miharu mastwatakitege muli masale mi farwa ge kantattaka miuti warabbodu farwa ebbeno soba tumi daalo ino kobato MDP ge sarkaruga eru gingulu approach akinika hallu kurma MDP ge sarkaru ane mi genguluni duniyage hama kuriyarafa ane gamtoga gengule approach public health approach health nizam ge tere public health ge tere mi professionals yu benu kokgen maswatakitege masala farwaya prevention na deba ko ane mi gendiyum maneki benu kurma devihifafa tibi mihun ekamun duru kurma adam mikamu ge tere wanna mihun ge lespe madu kurma ge masakkate magalu tega ko gende okay mi Maruf nimitiya MDP sarkaru fassaharu dus terega almenna aduivena abadus mitak kiloga maswatakati magmatin atulafi etera kuran masaya kuran kumafla 7 kilo 8 kilo 10 kilo miharu ko mi faaki dihamas dus terega almenna ka adendi mi kahada hakki kinato maswatakati masala hallu eftomedi assalamu alaikum ade ehena no nge to ewaniki den tividalo gota
මේ අතුලා ගන්න මස්තුවාතක තියගේ අද ඉංගේතෝ 7 කිලෝ 7